Okurigira Halmedo tokusamerikana nagira ngu wakozere festival yo kwenda kutungura izina rya Kajara nkishaza. Nyenda abantu bamanya ngo hari yecweka mu Uganda ikibakweta Kajara kandi babase kwija kukirambura kandi babase no kukimanya. Arikugambaho n'abanyamakuru hari kitabera mu rwa Shamire Ruhama Medtox yashaba beshongozi okugira nkwatanisa baba nibenda kutungura umurimo gwabo. Nonyetaga nanye ninkwetaga nko mweshongozi kuterra ukamuramuliza ngo rukuramuriza promoter nkakigambana na press conference ya Rage abantu kwasere kubi mu nkwate kubi muransi magondufu bantumwe nabeshengereza. Let's support each other. Abaria TV West abakutureba ibirabiri na bitano abanyantunga mu mwena nko kumuturenda mutuhagira mwije mutuhagire abeshongozi twena ntuza kubatura olunaku lwa festival ekintu ekituwa kubasa kwija abakora nk'abahagizi tuyija kubaletera masiki buli omu lije kutahamu naija kuba nafuna masiki yabusha. Kajara Festival Season eyo murundi gwo kubanza neija kubaha izoba rya sanda habirabiri na batano kandi neija kwetawagwa mu bebembezi nyamwingi gasha kwa Simon Ayamba.